Rugaju rigani Rugaju ndamukunda. Ntabwo mvuze ngo ntabwo bwokwira ntamukurikiranye mba ngiye kubesha, ariko wumve ko ntagira iminsi ibiri ndakurikiranye Rugaju ndi kumutegera. Niwe muntu nza ntegera gakurikirana ibiganiro bye ndetse niyo ari gusesengura umupira ndamukunda. Noneho akarusho naje gusanga nawe ankunda cyane. Ushize twahuriye iriya ndetse ampa n'ituro ambwira ko ankunda. Imana yo mu ijuru imuhimigisha, ndamukunda. Ni umunyabwenge, ni umuntu ukora ibintu azi kandi ubona nyine abirimo neza. Kandi tunashimira n'Imana ko ahari ameze neza, yavuye aho yari ari. Rwose mwumve ko twishimye kandi twabishimye. Imana yo mu ijuru iguha imigisha rigane. Nyabitanga Nyabitanga muziho ibintu nka bingahe. Ni umukinnyi mwiza wa filime, akora n'ibiganiro bimeze neza biryoshye. Ni na mwiza cyane, agira n'imico myiza. Cyenda mukunda, ni inshuti, turaganira cyane. Gikwerere tugira umwana azamwita ngo ni Gikerere. Gikerere azamwita ngo ni Gikerere. N'umupeti wanje, ni murumuna wanje muri ibi ngibi byo kuririmba. N'umwana mwiza uri kuzamuka neza, nawe ufite umwete kandi ubona ko afite yerekwa, afite yari kuja, agasura akagira n'urukundo, agasura akagira n'umutima mwiza cyane. Hello bakunzi ba Animation TV, turabaramukije mwari muri mwese, mwiraca mwaramutse nawe wicaye waca kuri televiziyo, laptop, uri mu modoka urimo kuri kino kiganiro tugwaye kaze. Turi kumwe n'umuririmbyi wacu muzi cyane, amwita Mbabazi Patrick, umuririmbyi urimo kubikora neza no Burundi ndetse na East Africa. Agiye akora amatuwa menshi, muramuzi n'umuramyi twemera cyane. Rero twamuzanye muri ya challenge yacu twateguye nziza cyane. No challenge turayisobanukirwa. Ni gakeya ndi mu kuyibona, ariko ntabwo ndayisobanukirwa neza. Tugwaye kaze kuri Not TV yacu, ni Masha TV, ari nabwo bwa mbere kuza hano. Turakena utangure kwibwira abakunzi ba Masha TV. Murakoze cyane. Amazina nkuko yarabivuze ni Mbabazi Patrick. Ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana zikanayiramya. Mu rugo ni Burundi, Bujumbura niyo dutuye. Murakoze. Se Mbabazi yabakora muri ya torero? Nakorera muri Agape Light Church International. Ni kwijabe. Mbabazi yabarimba ku giti cye. Giti naragishinze, naragiteye neza pa. Ndirimba muri korali, ndirimba muri ministeri ndetse no ku giti cyanje mugane wawe. Sawa, urakoze cyane kwitabira kuri no musi wa none. Atse neza Imana igweza urumva no cyane ngene imeze. Kwereka ifoto y'umuntu kavuga izina ryo, kavuga ibintu bitatu wumuzi, abo utamuzi kango uko namukubwira. Nta kibazo. Uri tayari? Nta kibazo. Ka tangire ni ifoto. Tumurebe sata wanyikiye. N'uyu wa mbere. Uyu ni Revera. Revera Gedeo wa Karumeli. Ibintu bitatu muziho? Ego. Ko muziho byinshi. Ni umurevera mwiza, ni umuyobozi w'itorero, turamukunda kandi ni umuntu ugira ibyishimo mu materaniro, kandi ni umuntu uzi kwakira abashitsi kandi akanabafata neza. Yego. Nyabitanga muziho ibintu nka bingahe. Ni umukinnyi mwiza wa filime, akora n'ibiganiro bimeze neza biryoshye. Ni na mwiza cyane, agira n'imico myiza. Cyenda mukunda, ni inshuti, turaganira cyane. Uyu ni sininde mana ya Lewis. Lewis ni umuntu mwiza, nawe ni umukomedian mwiza, aradusetsa cyane. Ubushize twahuriye ahantu kazamubwira ko ari we ndi kureba muri no minsi, sinzi ukuntu ahubwo nari muyobewe nimba ari kubera ari yicaye atambaye bijya bikoti vyiwe, ariko ni umukinnyi mwiza, n'umuntu mwiza. Kylian Mbappe ndamuvuga ibintu bitatu. Ni umukinnyi mwiza, ni umunyamwete nkanje.
nibyo byari risigaye. iyo ari ku gikorwa ciwe agikorana umwete ukabona nyine ko ahari kabisa. Mbappe ndamuzi kabisa n'umuntu mwiza. Aline Apendeki ni umuririmbyi mwiza, aririmba ijwi rya mbere neza cyane. Naranamusuye no mu rugo, namusanze no mu rugo, ni umwana mwiza cyane. Rwose ahari Imana imuhimigisha. Abanga none baza bancanga. Vestine na Dorcas baza bancanga, simpamenye uyu nimba ari Dorcas, nimba ari Vestine ninde? Dorcas. Uyu ni Dorcas? Ni umuririmbyi mwiza, baza bamfasha cyane. Ni na mwiza. Prosper Nkomezi aririmba neza, indirimbo ziwe ziradufasha kandi ni umu grand frère twakuze tubafana tubumva kandi ndanamukunda cyane cyane rwose. Peter ganika kumbwira ngo nivuge. Peter muze ibintu bitandatu. Peter ndavuzeho bitatu, ibindi nzobivuga ku bunane mugana wa Yusufu. Nuzi wabwira ngo aravuga ibintu bitatu ngo ibindi ngazobivuga ku bunane. Peter ikintu cya mbere ni umuririmbyi mwiza, ni umunyamasengesho mwiza, ni umunyamwuka, ni n'umunyabwenge cyane, aranitonda, ni n'imfura, ni n'umuvugabutumwa mwiza. Rero rwose ibyo novuga byinshi kuri we, ariko reka imandeke yaho ngaho, ni n'inshuti yanje magara kabisa. Revera Rumumba ni umuntu mwiza cyane, azi kuvuga ijambo ry'Imana neza kandi aranasabana. Ni umuntu mwiza. Bishop Manasi wo muri Gerizo, ni umukozi w'Imana mwiza, watureze n'ubundi ukikomeje kuturera aha muri Sagara, aduhereza ikibanza mu gihe cyose dushaka gukora igikorwa, aratwemerera akadukingurira akaduha ikibanza. N'umuntu mwiza no bwite canje, ni inshuti yanje kabisa. Azambwira ko ankunda kandi naje ndamukunda. Imana imuhimigisha. Uyu ni ukwibutse ni indi Rocky kubera ko nje agasobanuro sinkunze ukareba ariko inza mwumva. Rocky ni umusobanuzi w'amafilime mwiza kandi ni umunyamakuru mwiza, ni n'umusesenguzi mwiza. Chris se ni gute yasenzaye. Chris ni mwiza, ndaseze ku bwa Bera. Yaransekeje cyane, iyo video yaramfashije. Ni n'umuririmbyi mwiza kabisa, Imana imuhimigisha ahari. Trezor ni bande Munyamigeri. Ni umuririmbyi mwiza, azi no kubyina, agira na vibe yari kugatuti nyine, ubona nyine ko hari kabyina. Ni na grand frère mu muryango, ni mwene wacu ngo n'umuntu mwiza kabisa. Bashima ashima nawe ni umuhungu wanje uko abivuga. Rwose ni umwana mwiza kandi aririmba neza, agira ijwi ryiza. Mu baririmbyi ntinya kuri no si Bashima arimo. Agira ijwi uyu muhungu kabisa. Arabizi kabisa, ni umuhanga. Patrick no muvugaho byinshi, ariko kubera ko mwasabye bitatu reka ari byo mvuga nta kibazo. Patrick ikintu cya mbere ni umwana mwiza, agasura akagira urukundo. Patrick nta muntu uzushika hano cyangwa se utuye hano udakunda Patrick. Agira ibyishimo, ni n'umuyumbi, ni n'umukristo cyane, aranitonda. Imana imuhimigisha myinshi. Trezor ni benshi, uyu bamwita Trezor Kunda Trezor aririmba neza. Hari indirimbo yigeze kuririmba na Merci, ubwo nzaba ngeze umunsi wa mbere nyitegera cya gitara, umunsi wa mbere gitegera. Iryo joro abo twari turi kumwe barabizi, sinzi ukuntu nabaye, narafashijwe birandenga. Byabaye nyine byarabaye, ariko byari byiza rwose. Azamfasha aririmba neza, ni n'umwanditsi w'indirimbo mwiza. Imana imuhimigisha myinshi. Gikwerere
tugira umwana azamwita ngo ni igikerere. Gikerere. Azamwita ngo ni igikerere. Ni umupeti wanje, ni murumuna wanje muri ibi ngibi byo kuririmba. N'umwana mwiza uri kuzamuka neza, nawe ufite umwete kandi ubona ko afite yerekwa, afite yari kuja, agasura akagira n'urukundo, agasura akagira n'umutima mwiza cyane. Pastor Revera Mudaheranwa, umukozi w'Imana mwiza, turamukunda, abwiriza neza. Je numva bavuga ubutumwa batari benshi cyane, ariko uyu nguyu niwe nzashira ku mutwe w'igitanda nkaryama yabwiriza naruha ngasinzira, rwose azamfasha kandi turanamukunda. Imana imuhe imigisha myinshi. Daddy Dairo namuvugaho byinshi, ariko reka mbanze mvugeho bikeya. Dairo ni umubyeyi wanje, niwe nigiyeho kuririmba, niwe nigiyeho ndetse n'imyitwarire yabo yo hanze, yabo ya hehe, cyane nakomeje kugendera kuri we, kabaza cyane uko kamubaza bimeze bite, bigenda gute, iki kintu twagikora gute. Uyu ni mwarimu wanje, ni umunyamwuka, umukozi w'Imana mwiza, ni umubyeyi mwiza. Imana imuhe imigisha kandi turanamukumbuye cyane, ndanamusuhuje. Imana imuhe imigisha myinshi. Guyereka Ovasi Guyereka ni umuvugabutumwa mwiza, uvuga ukuri ikintu atagica hirya. Niba muvugabutumwa uvuga ukuri akakubwira nimuve muri ibi, nimureke ibi, Yesu karaza. Ni umuvugabutumwa mwiza kandi ni n'umuntu mwiza, twarajanye no muri tuwa yaramfashije rwose. Imana imuhe imigisha myinshi. Trezoro Zikama ni umwanditsi mwiza w'indirimbo, ni n'umuririmbyi mwiza, ni n'umucuranzi mwiza, agasura akaba n'umwana mwiza mu buzima busanzwe. Imana imuhe imigisha myinshi. Kadogo ni inshuti yanje, twarakoranye umurimo w'Imana, twari tugira ubutatu bwacu, jewe Kadogo na Peter. Iyo twabaga duhagaze mu materaniro rwose Satani yaburaga haca taho yameneraga, twaramutangatanga kuko ni umuririmbyi mwiza, uririmba indirimbo zitonda, akayizamukamo neza, akayiririmba ukayumva, akayigutamika, agira n'ijwi ryiza, yarangiza akagira n'umutima mwiza. Buriya Kadogo nta kintu agira ku mutima, ni kuriya nyine. Imana imuhe imigisha kandi ndanamukumbuye cyane. Merci pianiste, ni umupianiste mwiza, ni n'umuririmbyi mwiza, ni n'umukristo. Merci. Je twanagira amahirwe yo kubana nawe, kugirana nawe umwanya nubwo utari munini, ariko twaraganiriye. Ni umukozi w'Imana mwiza, ni umukristo. Imana imuhe imigisha myinshi. Apotre Dr. Gitwaza, umukozi w'Imana mwiza, twakuze twumva, kugeza n'ubu gihagaze mu murimo w'Imana neza. Imana mu ijuru imuhe imigisha kandi ikomeze imuhe kuramba, turagukunda. Musabwa ni umuproducer mwiza, ni n'umucuranzi mwiza, acuranga indirimbo nyinshi cyane yagera kuri sebe n'ibika bindi. N'umukunga, ejo bundi yacuranze umukunga, ndamubwira ati unyibukije ibintu kabisa. Yacuranze accompagnement nama numva aranshikije kuko naje ndayikunda cyane. Imana mu ijuru imuhe imigisha. Karanyira ifoto yanjye nivuge se taza wivuga. Trezoro Zebedayi. Trezoro ni umwanditsi mwiza, ni n'umuririmbyi mwiza, nabo twakuze tubafana, tubakunda, kugeza n'ubu turacabakunda. Imana imuhe imigisha. Ni n'umuntu mwiza, iyo ugeze muri Kigali araguhamagara akubwira uri hehe udusure. Rwose Trezoro ni umuntu mwiza cyane rwose cyane. Ariko Israel Mbonyi we twamuvuga se ubu nyine tukaba tukibonye umwanya wo kumuvuga. Mbonyi ni umukozi w'Imana mwiza, ni umwanditsi w'indirimbo, anaririmba neza, n'umukozi w'Imana twubaha kandi dukunda. Imana mu ijuru imuhe imigisha myinshi kandi turamukunda. Merci Mutware, uyu ndamuruta, mutoya cyane, ntiyayo nkurikira, nimba atonkurikira ariko ni nkaho nimba atonkurikira ko uje nko kunkurikira ubura mwamezi makeya kugira ngo nkurikire. Ni petit frère yabe no kuririmba, wenda twatangiye imbere ye kubera ko nyine tunamuruta, twatangiye imbere yiwe, ariko no umuhungu bihagasemo neza.
uzi kuririmba ugira ijwi ryiza riremereye rimeze neza agasura akaba n'umwana mwiza aritonda akaba n'umukristo cyane merci Etienne ntabyo umuziho byinshi ni uko nyine Ben na Chance Beni ni umukozi w'Imana mwiza na Chance Pastor Beni ubushize kuri Pasaka ishize mu rukerera ndimo gusenga nko masaha 9 tekereza ku ndirimbo yanditse ivuga ngo ndirimbo yanditse yararimo ivuga ngo Messi ukura ibyaha by'abari mwisi iryo joro ndamutekerezaho numva Imana yamuhaye ibintu bikomeye yamuhaye ubutunzi bukomeye muri we ndanamwandikira message ndende ndi kumushimira nyine kubw'iyo ndirimbo nkuko yampuje n'Imana vuba ntekereza byinshi kubw'iyo ndirimbo n'umwanditsi w'indirimbo mwiza n'umupasiteri mwiza aho Chance nawe ni umuharangeri mwiza mu banyamurenge ndetse no muri Afurika n'ahandi hose ni umuntu uzi kuharanja neza indirimbo agukorera indirimbo akakubwira ati urayiririmba gutya muragenda gutya rwose ni umuhanga Imana imuhimigisha agasura akagira n'umutima mwiza cyane Chance ni umunyamutima mwiza agwa neza Imana mu ijuru imuhimigisha kandi turamukunda cyane Kega David Kega ni umuririmbyi mwiza umuricikamo twakuze tubafana tubareba tubakunda kugeza n'ubu bagihagaze neza rwose aririmba neza kandi agira umwete iyo ari kuri stage nyine ubona ari kuririmba ibintu nyine bimuvuyemo kandi akabikora neza Imana imuhimigisha Joyful Intore ni inshuti yaje kubw'umwihariko ni inshuti yaje cyane twarabanye hano twarakoranye yaraducurangiye ni umucuranzi mwiza n'umunyamakuru mwiza azi no kwambara cyane kabisa azi no kwambara ni n'umuhungu mwiza uhagaze neza rwose aho uri turagusuje kandi ndanagukumbuye Imana mu ijuru ikomeze iguhereze imigisha myinshi uyu nguyu simuzi Papa Legend ndabizi navuga kuri channel yari kwiwe simuzi kubera ko yaripfutse sinabasha kumumenya ariko azipfukure tumenye Frank ni umukozi w'Imana mwiza ni grand frère nabo twabarebeho byinshi ari byinshi tubigiraho n'umukozi w'Imana mwiza ni n'umuntu usabana agira n'umutima mwiza Imana mu ijuru imuhimigisha nyinshi James na madame we nabanditse b'indirimbo z'ubutumwa bwiza Imana ibahimigisha turabakunda kandi baririmba neza n'indirimbo zabo ziradufasha aho muri Imana ikomeze ibagirire neza kandi barindi Samson wacu online no umuntu mwiza wadufashije mu kuba twazamuka kuko twari dufite impano nawe akagira ibyuma biradufasha mu kuba twogaragaza izo mpano zikamenyekana zigafasha abantu tutabana batuye ku isi yose Imana mu ijuru imuhimigisha ni umukozi mwiza ugira umwete kandi yakwemereye ikintu aragikora kuko yakikwemereye Imana mu ijuru imuhimigisha kandi yanashatse neza komeza ugira urugo ruhire Imana ibane namwe muri byose musuhuke mwuzukuru wazunguruka musuhuka ari mu bantu baza bafasha mu baririmbyi bamwira ati zana abantu banga bazagufasha musuhuka azafasha ni umukozi w'Imana mwiza uzuririmba neza w'umunyamwuka kandi agasura agasabana ni n'umuntu ugira umutima mwiza Imana mu ijuru iguhimigisha ndagukunda cyane Emi Vox twanakoranye n'indirimbo ni umuntu mwiza cyane witonda wicisha bugufi uca bugufi ni n'umwanditsi mwiza w'indirimbo anaririmba neza agira ijwi ryiza cyane riza rimfasha jewe giti cyanje ndetse n'abandi Imana mu ijuru ikomeze imuhimigisha kandi murindi Garasi nta byinshi muziho nta kibazo wamutambuka Richard Zebedayi ni inshuti yanjye ejo bundi nabonye yakoze ikiganiro ngo akazavuga ngo ntazamenye imyaka yanjye niye ntacyo tuzabaza ababyeyi turebe ariko nawe ni mutowe ni inshuti yanjye iyo ndi hariya hakurya niyo tuba turi kumwe umunsi ku munsi
tugahurira no kuri stage. Ni umuririmbyi mwiza, ni n'umwana mwiza ugira umutima mwiza cyane, utuje kandi uririmba neza. Ndamwemera cyane Richard, uzumve ndakwemera, uririmba neza. Imana yo mu ijuru iguhereza imigisha myinshi. Ngoma ni umurejandi, ni umuntu watangiye kuririmba twakuze tureba, dufana dukunda kugeza n'ubu kibirimo neza. Imana yo mu ijuru imuhe imigisha, turamukunda. Pastor Noah Ntagawa Bof ni umunyabwenge cyane, n'umukozi w'Imana mwiza, abwiriza neza, ari gufasha imitima y'abantu benshi. No giti cyanje n'inshuti yanje, turakundana cyane. Imana ikomeze guhereza imigisha ahuri. Bienfait Bimira, Bienfait nimba ari grand frère nimba ari petit frère, sindabaza neza imyaka, ariko turashobora kuba tungana. Ariko ni umukozi w'Imana mwiza, uririmba neza, ni n'umwanditsi mwiza w'indirimbo, agasura agaca bugufi akanitonda. Ni nk'ibyo, ni n'umukristo cyane. Imana imuhe imigisha. Kinoro Jori ni umukozi w'Imana mwiza, aririmba neza, agira ijwi ryiza, abirimo neza, karazamuka neza. Imana imuhe imigisha. Dr Kofi ni inshuti yanje, Magembe ni inshuti yanje kabisa. Namuvuga ibintu bitatu: ni umunyamwuka, ni umunyagitaramo, agira n'umwete. Iyo ari gukora ikintu agikorana umwete wose. Iyo ari gusenga ubona yavuye inyuma akagusengera abyitayeho. Kandi iyo ari no gukora ibindi byose abikorana umwete n'imbaraga n'ubwenge. Imana yo mu ijuru imuhe imigisha abari. Konsole ni umuririmbyi mwiza, umunyamwuka kandi witonda, umukristo cyane. Imana iguhereza imigisha kandi ikomeze ikugirire neza. James Huduma ni umukozi w'Imana mwiza, abwiriza neza, avuga ijambo ry'Imana neza. Turamukunda kandi turamwubaha. Imana imuhe imigisha myinshi. Siana aririmba neza, ndamukunda, agira ijwi ryiza kandi ni na mwiza. Haba kuranga, haba no mu buryo bw'umwuka, n'umwana mwiza cyane. Imana imuhe imigisha. Umushumba ni inshuti yanje, iyo ndiriya tuba turi kumwe kenshi. Ni umunyagwenya mwiza cyane. Imana imuhe imigisha kandi agira umutima mwiza, kandi aranitonda. Shemu na Nyabushake ni kapo nziza cyane rwose, dukunda hano i Bujumbura ndetse no hanze ya Bujumbura. Ni abakozi b'Imana beza, baca bugufi kandi bitonda. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha kandi ibahe kuramba. Rugaju Rigani Rugaju ndamukunda. Ntabwo mvuze ngo ntabwo bwokwira ntamukurikiranye, mba ngiye kubesha. Ariko wumve ko ntagira iminsi ibiri ndakurikiranye Rugaju, ndi kumutegera. Niwe muntu nza ntegera gakurikirana ibiganiro bye, ndetse niyo ari gusesengura umupira. Ndamukunda. Noneho akarusho naje gusanga nawe ankunda cyane. Ushize twahuriye iriya, ndetse ampa n'ituro ambwira ko ankunda. Imana yo mu ijuru imuhe imigisha. Ndamukunda, ni umunyabwenge, ni umuntu ukora ibintu azi kandi ubona nyine abirimo neza. Kandi tunashima n'Imana ko ahari ameze neza, yavuye aho yari ari. Rwose mwumve ko twishimye kandi twabishimye. Imana yo mu ijuru iguhe imigisha Rigani. Dadi Kiriki namuvuga ibintu 9. Kiriki ikintu cya mbere, Kiriki ni umunyeshaka. Kiriki ugiti canje, Kiriki arashobora gusanga ahantu ndi kurengana, ntabaze ngo se byagenze gute, akamashika nimba ari no kugwana ndango yogwana. Niyo muntu uzungwanirira ishaka nkabibona kandi akanyitaho, akanyereka urukundo. Niwe muntu nibwo kwira atamvugishije, nibwo kwira atampamagaye, nibwo kwira atambwiye akantu. Rwose Kiriki ni umujanama wanje, ndetse ni n'umuntu unyitaho umunsi ku wundi. Ndamukunda kandi nawe arabizi, n'umuryango wiwe. Turakundana. Ikindi akagira urukundo
urukundo rwinshi ruri hejuru muzamushika muri Kigali abe n'umwe mugenda muri ibicumi muri bangahe nimuze mu rugo rwose Imana iguhimigisha agasura kagira n'umutima mwiza cyane umutima mwiza wo gufasha no gushigikirana Imana iguhimigisha ndagukunda kandi ndakubaha rwose Mbangutse Imana imuhimigisha n'umuproducer mwiza ni n'umucuranzi mwiza rwose turanagukunda turanagufana Imana ikomeze kurindi ntabwo mbazi cyane ariko nzi ni Dani twarahuye uyu twahuriye Nairobi tunakorana n'indirimbo n'umuntu mwiza rwose kandi bakora ibiganiro byiza bavuga kuri Imana mu ijuru ikomeze ibahimigisha kandi barindi Dr. Beya Beya ni inshuti yanje cyane Beya ni umukozi w'Imana mwiza buriya Beya namuvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 cyambere n'umucuranzi mwiza ubizi w'umuhanga ahubwo umuhanga cyane agasura akagira buriya Beya n'umuntu agira umutima mwiza Beya agira umutima mwiza niwe muntu mwosangira n'ubusandagira ngo ikintu afite abashaka ko mugisangira kandi niwe muntu utobona aho urengana bikunda ko warengana muri kumwe na Beya Imana ikomeze imuhimigisha amusuhuje kandi akomeze agire ibihe byiza bakoze cyane kuri no challenge duhereje kuri zino foto bagize neza kutwitaba Imana igwezagire murakoze cyane akoshe twihuta ari n'ahandi ugiye Imana igwezagire kabisa murakoze ciao akoze